Okay, hambai, belai hamjak mani bising tui sini media channel rokno tini chuno jorari boi tei tuidului sini o hatei dofani khorang no sini joto tipra bosongni jotoni khunjubono khnarinan bagui chaitogui tini chuno sini TPF ni mothani bising tui khlai jorari boi chuno tini oro jungbai baksa sini khorang no yasangma bagui belai hambai sini Tripura tei o hani media rokno poilano hingke tini jung kaisa press khanya nangkha tamni bagai himale sini 2016 citizenship amendment bill no tui sini president koroi sini president hakwaro thangjak hakotoro Delhi o thangjak o citizenship amendment bill no tui no kok salainani bagai India government bai hingke boni absent no jung tini asuklanya nangkha TPF ni ang hingke secretary general ani bumung hingke Kantilal Deborma tei sini oro phaimanjak phaijak sini TPF CWC member CWC ni adong sini Takhuk Bidan Deborma tei phaimanjak phaijak sini TPF ni assistant secretary general Amitabh Deborma tei phaimanjak phaijak sini vice president Bipot Konna Deborma hingke jung tini oro press khanya nangkha press khanya nangmani hingke 2016 o je India government je kaisa bill tui phaimani kirima singsa citizenship amendment bill je phatar hani borokrokno o hawo nagorik rinani hnoi hingke abono jung 2016 ni simino je somoyo bill tummani logi no TPF tai TPF ni president Patal Konna Jomatia jung obono kasogui phaika 2016 ni simi hingke 2016 ni puilaono sini president TPF ni president borom ganangjuk Patal Konna Jomatia bo Delhi o thangoi sini citizenship amendment bill sini o committee bai citizenship amendment bill committee bai bo malaioi kogrok salaijak tei Guwahati bo angbai bo thangoi obono tui kasonani bagoi sini north east ni সংগঠন ni bisingtui tei Tripura ni sini borok dofa ni hisabe thangoi TPF ni mothani bisingtui jung o bill no kasonani bagoi opurun simino chaitogui phailajak hingke tabuk tei waisa haino hai je India government o bill no tisawui je tini tei waisa bideshi rokno o hawo nagorik rinani je kok tisamano no jung tini tei waisa haino hai jung press ma khlaipika je tei waisa khanabo bo sini Tripura bo kubangma organization tongmani bisingtui sini je TSF chhatra সংগঠন ni bisingtui khlai khanabo borok oro 2-3টা organization no tui je o kap je citizenship amendment bill no kasonan je kokti samani TPF aro logiribo TPF je dofa tei o borok dofa no muthangnan bagoi je choba khlainai rokno TPF subai thanai tei subai bo tongnai asungno hambai belai hambai sini local media rokno sini khwarngno state level regional level hayong level langman bagai sangtini oro press meet ma khaimani karon khoma hai already sini secretary general bosai thangka abonong tagisa follow gi sasinai sung 2016 simi jepro parliament CAB citizenship amendment bill kasaka aprun simino sung o citizenship amendment bill no oppose khai movement khai phai tongo hangka jagao sung tini mainly jeta press meet khaimani hangke khanao 30 তারিখ November sini ছাত্র সংগঠন যেটা TSF তাই কবাংমা অর্গানাইজেশন বিভিন্ন রিজনাল পার্টি তাই সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন কবাংমা মথা সিনি অর যে মুভমেন্ট খাইতংনাই সিনি বরকনি বাগৈ হাঙ্গা বরক যে খানা CAB-ni কাসনান বাগৈ যে খমলঙ্গ 2টা নিসি 5টা যে মুভমেন্ট যে পাবলিক গ্যাদারিং তাই গণ ডেপুটেশন গণ আন্দোলন যে borok declare khaimani ajaga sung fully support khayo hangke sung bo abno fully support khai sung bo attend tongnai hangke abni sate sung sini je TPF motha Tripura People's Front o je motha thasingwang saka 2016 ni simi sung abno movement khai phayo CAB ni against so jemon sini already sini eji sajak sini president Madam PK Jomatia citizenship amendment bill যখন তে পার্লামেন্ট লোকসভা
bill pass angkha kintu Rajya Sabha kasai thangmani yagulo parliament India government joint parliamentary committee khaka joint parliamentary committee by thangi bosini without invitation sini president bo thangi ar kok salaikya aprun sini movement je bin against choli phaimani ka abuni yagulo basang northeast level northeast indigenous people forum tai northeast indigenous people parliament je sini je northeast brothers borok bai basang obno kasunan bagai movement khaikya Guwahati rogo Shillong rogo tai sini state level bo sing OCIB no kasunan bagai thangnai 9 May 2018 apro sing Champangnagar ni simi khumulung rally khaye sing khumulungo gathering angai OCIB ni against sing movement khaikya abuni aglo bo haino sinaro kabangma organization OCIB ni kasunan bagai movement khaikya ajago sini TSF tai nesurok o jaga wo 8 tarik January wo 2019 8 tarik January wo madobari wo sini je ছাত্র সংগঠন রক তাই সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন রক যখন তারপর সেবিনে এগেন্স্ট মুভমেন্ট খাইতং পুরো ও জায়গানি যে পুলিশ ত্রিপুরানি যে পুলিশ যেটা বাংলাদেশি সরকারনি যে পুলিশ বরক সিনি বরকনি সাকাও গুলি খাইকা আপরো সিনি বরক সিনি যে হানি বসা আপরো যে মুভমেন্ট খাইনাই বরক খরক বা গুলি বসা খরক মাতা বেলাই খে ইনজুর্ড ওংখা হাंके আবনতিয়ে আবনে এগেন্স্ট সং হাইন হাইতেসা 28 তারিখ জানুয়ারি 2019 খমলঙ্গ তাই সি নর্থ ইস্ট ব্রাদার্স নর্থ ইস্ট ইন্ডিজিনাস পিপল ফোরাম ni leaders rok bai khaye sang ta hain hai o sebine against kharang ti sawoi crack movement khaikya haipano tabuk kabang ma jaga wo tabuk north east level o sebine against kharang ka sai tongo sini bishes khai sini north east ne hani busa genuine Indian citizen rok omno kharang ti sitong mani yaglobo je tabuk India government o sebine ta hain hai baskangni winter session je taw parliament session choli tongo December ni 5 tariko sing neto nukha o bill kapine hine hanke obne against sing karaka khorang ti sawo o bill pass khaimang lak karon o bill pass ang hakai sini je bishes khaye Tripurani sing jara sing indigenous borok o hani busarok pora puri sing nirmul angi kamai thanai jodi o bill pass angi je illegal immigrants 2014 31st December jora je illegal immigrants o India how phaijak Tripura how North East how je phaijak borno legally citizen khanya bag je bill tu mani o bill jodi pass ang thakai sini o hani besarok ni o Tripura hani bishes kai North East sing kamanai sini je survival abo existence abo sini belai angko danger fight ong hain bagi sing o bill no pulan simo opus khai tong ta opus khayo hangke sing o bill ni against je opus khaimani India government kintu sini khorang nok khanaya sini sentiment no bo respect ria sudu CAB no tuismi sing movement only particularly CAB ni simi sing movement khaya jeta sing bibino sini movement to jemon Delhi o sing sini movement khane thangprobo o CAB ni against sing kok saw India government sing obno sawo nung tabuk 1955 Citizenship Act abono tabuk se nung amendment khaye je illegal immigrants jeta Pakistan Afghanistan tabuk Bangladesh o je kaitham rashtroni borok je illegal immigrants Hindu Christian Buddhist Sikhs Jain Muslim bade borno tabuk se nung legal citizen ruoi 1955 Citizenship Act no amend khayi legal citizen khayi o jaga tonani bill pass khanya nai tongo hangkai khaidi nung jodi phatani phainai borok illegal immigrants phainai rong nung hamjagai ni how narna bujung hake welcome sang khayo narakdi tamkhe sini North East tai Tripura no yakaroi norok khaidi nung bule nograi narna musungnai phatan borok phainai no narna musungnai sangbule rujunai sing already 70 years rujui paikha o je illegal immigrants rokno sing already 70 years rujui paikha sing borok tai narg malia puila sinoro NRC
ni bisingtui illegal immigrants tokno identify khagradi aboni pore borokno je ain onusare detention kemo chop di aboni pore India government India wo 29 state tongo a 29 state ajaga wo norong borno bagitlang di different state ni mukhyamantri chief minister tai ni leaders ni MP rok by Cox Saleman bisingtui borno bo o je sebine jodi nang pass khanya ne ngakai citizenship amendment bill pass khayei phatani je phaijak illegal immigrants tongno asuk no maya nangai jodi narak nang musung hakai narak di kintu tamge ab burden sungti tongnai आज illegal immigrants burden sung northeast tai Tripura simi sung tangai tui tongnai sung already 70 years amni burden tuikha sung already sacrifice khaikha sung tai khaimelia abunu sini kobokmung sini ha no hamjaknai sini ha tai dofana hamjaknai sini bororokno je sung tai India government sung sanamu sungo sung tai narmalia sini o citizenship amendment bill pass khanya khaidi India ni je 29 state tongo Tripura kari batai 28 state tongo ajagawo nung bagitlang baidi khaidi nung khanarang nai angkhamni pojamaro jonai am haiktu kuno ain hayungo koroi hangkabno sung khanani je 30 तारिख नवेम्बर जे ताबुक जॉइंटली भाबे तब TSF INPT बिनो रीजनल पार्टी आजागा खनामने संग IPF त्रिपुरा हा हंका NCT कबांगमा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जे हाताय दफना हमजागना रक खना जतन संग खोमलंग गो गैदरिंग इंगै आजागा संग पब्लिक मूवमेंट आजागा संग फुली सपोर्ट खाय संग सपोर्ट खायो संग बायटेन तंगनाय हाइन बगैन संग तिने आजागा press meet ni bisingtui sung sini lukorokno saklanyani bagai sung tini press meet khanyan maringkha hamai abo to sinoro different organization jemon tabok sinoro bibhinno regional political party bibhinno different organization tongo jotono jani weighti khayei jani angle ti khayei o je capno ka sonar bagai sung movement khai tongo ang thasing saka sung 2016 simi obonoti movement khai tongo bibhinno different organization khai tongo sung khana kawa jaga wa buskango 2 tarik TSP Triple Star Party borgo bonda gok tongo phainai 5 tarik December INPT sini INPT borgo obnoti road blockage tai rail web blockage khainani khana ka abunu sung morally support khayo jotono jan angle ti khai tongo hanga sungbo sini sentiment tabuk sung je sini thasing sini eji saka tabuk sini bubagra netrite sini president tabuk sini home minister Amit Shah bai borok tini Delhi wo malainani thangtongo okse binu tui kok salanyani bagai sini je sentiment no jodi India government respect ria hangka sung near future tebo kotor movement khainai sini TPF ni bising tui abo hangke je sini ajaga sini president mo invite manjak tai sini Tripura ni bibhinno different political organization ni leaders of invite manjak tai bubakra bo invite manjak abuno tiyei tini town bagai borok ajaga ringjak khatam no salainai ai suno to sung saimia ko taksak jora khulugui saimia ko abo next je course of action jeta next aro je salaimani yagulo no sung saimanai aro tam salaijak ka town bagai ringjak kha hambai sablang kisa highlight lainai tau je tak kake belai kheno hambai sini taku sungmani no kai obnang taisa clear khaina musung makha haise je sungmani je India government je north east ni bukhakti khlaioi ba mane jotono no invite letter je riwin hunoi naharmani borok ni mane khorang no khnari na bagai abo citizenship amendment bill no pass khainai de na abo no kasonani bagai de phiaba tabuk je nuhunmani ke abo motamot khna laigra nai sini chung je thangmani sini TPF ni bukhakti ke boroni motamot no khnai nai gra nai tomung no borok abunu chalu khainai no borok ni yako power tong borok chalu khainai no hungkakai sung abuni birude sung gano andolon sini borok tioi sung kotor movement aprun naharnai tamni bagai himale sung 2016 ni sibino movement khlai phayo sung agibo sai phaijak sini PM Modi asungno phatar hani borok no narungna ni musung tong abrong no respect ri ui tong bo hungkakai nini hawon nung klang thangra ni 70 bosor Rahul Gandhi bo narungna musung hungkakai nini hawon nung 70 bosor langdi Tripura simita mungibo bidesi ni barden nung tanglaiba bidesi no bokhor rujui tanglaiba jono waisa noroni hawo talangoi pusinai mani pore bidesi no
nini hawo oro rajok to jari mani pore nung apur CAB bill no tubudi ni chung agibo sajak tabuk bo sai tongo tei tomung no brok o bill no tubnani ni barbar tomung no chesta sai to tong hake chung obono tui chung kotor movement kaisa khlainai sini TPF ni bukhakti khlai sini media rong bo pulla sari kaham sini khorang kok tripura srang sati sini regional channel no man bagai sang black hat tong thokjak sini tini press meet khamine karon hongkha sini president borong nangjak patal kono jomotia bo home minister be ringjak tebes kango sini 30 tarik bo oro TSF ro movement khaitongo sang oro full support haipeno si tini sang borong full support khamine yagulo phano tebese borahani CB pastor jodi tu kangkai sang kotor soba khani kotor andolon khani je sakai pena sini tirpa ho sang CB no pass ngani ria abo sang kotor soba thangnai aboni bagine sang joto sini tirpani sini takukte buku songno konya nemu songo o CB no joto palke sang movement khai kasuna ne bagai joto no ang kobok jaote koi horjab asma hambai khana 30 November 2019 যেটা জয়েন্টলি ভাবে TSF INPT তাই IPFT ত্রিপুরা তাই গোबांमा সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন যেমন টিলা বরক যে খানানি যে মুভমেন্ট দাগংমানি দুইটানি সিমি সং যে প্রেস মিট নুখা বরক যে প্রেস মিট খাইমাও দুইটানি সিমি পাঁচটা জরা আজাকা পাবলিক গ্যাদারিং এঙ্গै পাবলিক মুভমেন্ট আর সিবিন এগেনস কক সানাই তাই আপনি আগুলো সানজাবখাক মশাল মিছিল খাইয়ে সিবিনো কাসুনান বাকি মশাল মিছিল খাইনাই নাই সং প্রেস মিডিয়ান বিসংতি সং নুখা गा जागा संबसिनी जे पारिसाक सं एटेन्ड तंगनाय ताई बुंनि जे जेबाबे बुंनि जे सिस्टेम मुभमेन्ट नि जे सिस्टेम तंगमानि आपनो सं एटेन्ड तंगिनो सं सपोर्ट खाइनाय हंके ताबुक जॉइनली बाबे जे प्रेस मीट खाइजाक मानि TSF ताई INPT ताई विभिन्न अर्गनाइजेशन बाय बरक ताम हनै खनानि जे मुभमेन्ट बम हाइखायै बिसिंगो ताम वानसक तंखा आबतो सं ताबुक आपनो सं सालाइमे साइमेखो हंके तामखा आसो जरतन सं साइमांखा जे दुइटा निसिमि पाँचटा अब पाब्लिक ग्यादारिं इंगै खुमलंगो सं सेबिने गेनसो आजागाव गण आन्दोलन ताई रेलिं नाय आबनि आगुलो सानजावो मसाल मिसिल हमसां तियै सं मिसिल खाइनाय आमायनि सं खनाका आजागा सं पुलिस सापर्ट दङ सिनि बररबो सं TPF नंगै दंनाय हामबाय आसोगनो